A sličan. Uglavnom neka ženska ulica. Ove godine po prvi put smo ovako organizovali Noć muzeja koji čitav svijet slavi. On je za 19. predviđen, ali smo ga pomjerili za 20. Imali smo razloga zbog toga, a učestvovali smo prije 2-3 godine u Staroj crkvi, je bio Noć muzeja u njihovoj galeriji sa 20-ak naših eksponata likovne kolonije Pale. Ove godine smo napravili projekciju filma o muzeju Ermitažu, govorili smo o tome kako je nastao. Rekli smo nešto uopšte o tome zašto muzej, čemu on služi, kakva im je namjena, kakva je obuhvatnost njihova i šta se čovjeka može da zanima i interesuje tako jednom muzeju kojom imamo prijedloge o tome kako je živio narod, kako je živjela civilizacija uopšte, ako imamo tolike opsege muzeja. Možemo pratiti razvoj čovjeka u paleolitu, neolitu, u kasnijim periodima, uopšte razvitak čovjeka. Ono što im je zajedničko, rekli smo u tom kratkom našem predavanju, da je važno da čovjek tada kad ode u muzej vidi šta je sve urađeno. I da on se upozna sa tekovinom, sa onim što bi trebalo da se nastavi u smislu njegovanja lijepog, u smislu da nam je Gospod dao da vidimo i da vidimo i prepoznamo lijepo i da tako to prenesemo i u naše živote. To bi bila poruka muzeja, da počnemo da se bavimo konstruktivno životom, a ne da budemo samo posmatrači života. Tako odlaskom u muzeje vi se obogatite. Drvodeljstvo koje smo uvrstili ove godine u Noć muzeja galerija, gdje ćemo tu opet smo ponudili djeci rješenja, opet smo ponudili djeci nešto što mislimo da treba ponuditi djeci, nekakav izlaz iz ovog smutnog vremena. Kada se ništa ne nudi djece, mi nudimo djeci da se ovim bave i da pronađu u ovome neku svoju možda buduću, neko svoje buduće zanimanje. Ovo sam. Postavili smo izložbu slika, grafika i skulptura likovne kolonije Pale i sa njom smo jednu kompilacijsku izložbu u kojoj smo sabrali ono što smo mislili, što trenutno imamo ovdje, što ima i zavređuje da se pogleda, ima neki kvalitet, ima zaista i u narednom periodu vremenskom trebao narod Pala da dođe obiđe izložbu, makar sa školama, učenici, ili da vidimo otprilike, eto to nam je bio cilj ove godine, do godine nadamo se da ćemo napraviti još neki pomak, još bolju, neku sadržajniju noć i tako.